Ya, boleh talmai na ito kanini siya matal may na yawo binangko na doon na magitu kinapalya bu. Pagkarabi watch tu manita bin naman indo na singa matay singa naman matawa wakina may garabi rata lang ana pa kaya kabi. Ndanda potong nga ko rin wa mo dito kakina nambong ni kuwa sa bambulat sa kaniki debe kemnikede na siya matal to nga may nambong ni tayo. Nanti watch nga ni bating-bating ko pa nakira be punja celebrating 90 years na po na nabito ko ni. And ngayon ko, meron ito ko dito kinaran dito ko nandital no lasan tapi nendrawaki, wali be nanumi. Yan ang bongin ko. Ang bulsa ni ko na junior ang bulsa nataw. Na bale na siya matal sa may nang bongin tayo. VTFM Namboti Gay Punches celebrating 19 years. Ya ko VTFM 92.2 FM kami tangkai katsibe ikenda ya wotal tungani namboti nambongi bina ni kuwa na buni nanda parong ital na lasa na buni nanda wasini ngona ya boru takatuga weekend punja celebrating 90 years nambongi binaka ni kuwa. Obambola chika ni beri talana itoka ni rasya motal tunga menko Facebook page ni VTFM nambongi ni kuwa. Obambola chika ni junior mbole bina tau baki na Rescue Brothers. Bless mbulu binaka na wale bina siya mtaltome aseri vasu lebu no mbulu binaka na mbongi tuwa ngunu ni wewa ingori may ngunu ni bensin ni lotu wesele ndabu lebu may Mataika Road tamay chosu awaleti ni mbulu bina brother baki na John Evo no mbulu bina may Sambeto may Nandi mbulu bina katwali jay kaitani na wale bina siya mtaltonga may nalamani korogori may nasau koro may lumay biti na mbongi dinday kale si sa malumu doon bula bina lamani korongori may nambuya nito may nabosa
na buku babarau ni tau soli na singa boke lulu mambinga be turani koro ta maimiri sabali ni na tal tukali be kem do kale sien mbog ni kwa Ellison tena ipita ndo bole binaka bakin be board comment bola kasara na sigini sudu na sere to toka board comment wata itu mendanga ni be major city ben rambo kai India sabali ni na tal tukani fire set mana ndo bole binaka ni meniki ni orto na boys ni CBS company so saya ngora chika me funa futi mai tu walu wakina be George Fong na buni nomoni siamo tal to mengori wa bi Mr. Naikar bole binaka wa bani toka bole binaka mai berata wilebu riata tina na lebu ndo bole binaka ni mangani kru ni adaka boibo ye na mbongi binaka ni kuwa hartonga na kru kini simere la tileta o sai ni mili sere atonga o sai niana watake riata ngamebusu ya kuku mbau telebu ando sana no mi dal tukan tina itengu ndo bole binaka Zek tu wai zola bina asinati mandana bosa ndo bole binaka mata nuku kandabu asinati ngangur me botuanga vani toka nanu mitol tani Arkes Junior ndo bole binaka tau mengina ni maniki na be kemdo ngangur me Gisborne New Zealand onga TV ke semela Simpson en bogi dinda ye ya bugu ni non datal non lasa en wasini ngona ni boti en bogi dinda ye no datal non lasa en ngona ital no tal ngo mai wono lebu be kemni na sema chukuma en bogi ni kwa ndo tal lo me buno lebu samani nabu sara ndo na ilagola ko na buku ni kanga na daka songo ndo ba do ritue lai ba do risar na songo ngo mo ran ndo bunua erto samani tu bikin na buba loke ndo mendo nanti ilagola ko na buku ni wonga ba do rito mengori mai na mo ran ndo bunua ka erto sa baro sarani na orto na wekangu ngori me buno lebu na buku ni ngole ki ena mo ran ndo bunua Arto sama ni tubu sara la ko sara na kena mo sei ni ya so na yau na ode me no go wakina na kena komunita na soli be erto na le bu vale ko me erro kina ni erto bondo me kina erto ngole me bonua me erto le ngole sara ki na mo ran ndo bonua ya non rato sababara to gori sama ni ado sara be indingita ki na lo mani bu vale so dei mesana le angaraba se mena lei boka dambo na no rato sana ngole sombu kina ongo ngarato sa ngole chiku kina na no rato sa ngole sombu sa le ave ni na muira ndo bonua dingi tagi sarra ndo berato ngole mina koro ni o ko ndo ka ndo nambandu tu no no matangali bosa do tu bua ya kartu sanga chungani kila o yerato na ndingi tegi ko chukeni na beka sa de ko chuko ni ndo nga nakanga ndu ba zuri tumina kor ni ndo torga bo ndo tikiri pep se ndo tikiri bo tulele buri ko ngani bo kaila chuko na doro bongo se ko na turanga ngo ni ndo kinta dala taka chogo ni ndo na kai ado suri bua ya nango na sala I ado kin na bro ni song kurto sa bazam bo sartunga me sa bazam bo turango na bi bo mo na so ka bosa boga beauty ya buta gitu mai kin no na bazam bo na mbongi ni singa na buku ni na la itumbi tiko oti sa tok ngaba ngo me sa lai tiri ko ne oti na moni no na bazam bo ya mai mbol busa ka tu na bos ni yang ko na kamuna bos ni kamuna iborte gitu ni habarta ka soro ko ni yau sa ubangara sa su na bonua sa bata ta bon tuya ni me basa tunga no na batu ni na turanga go ngai kinta sala na turanga go ni sa ia morto mai sanando ba moira ba esa separa merto ba sorita ka mai na ngai kinta sala na turanga go ni reto sabata me ba na ngai kinta sala tel morto na turanga mai na moira orto no go turanga neta sa ia tele no ka ba zambo chuko ko na turanga buno lemongo Pero non datal na lasa ng bogi binani kuwa ng boti-boti. Kay Punjas celebrating 90 years ng bogi binani kuwa. Mamula dal sani ko na may kabe enta rupa ka dengu. Dala bina. Minani maniki na irasusoyan ko na siguro may tadirwa. Sana na mital to kayo ni kabe enta rupa ka dengu. Kung hindi binatal to yan ng bogi binani kuwa. Sana na mital to ni kinang ko na may Jay Kaitani. Kaya ko naman niya. Ya, sa nung lalabda kinang ko na may linya ng bale. Nabunin naman niya sa mo talato nga may ngori may ratu latina ra. College ko rin ang bugi ni kuwa.
kera go benomni Sema dal sunga nanda bi nanu men bo binani kuwa mangena ni mangani kina bi ay junior mangena ni mangani kina ngor bi kem do gori Gisborne Islandi ngati bi ke Samuel Simpson to es andi abisaki mbole binaka wise bakana bu endo mbole binama mbulolo may mba mbole binaka taw wini lensi mbole binaka baro sunga may na uru en bogi ndai atux arna yan ara to sambulo to ngani ngori yon sambulo to ngani or to na labo melotoka o nga tatuksi na batule bu menandi o nanda inji mengena ni maniki na ni mata dakadaka ni Fijigese o Ilanda Mailami wini lesi Maxi Aswipa Melbourne Australia wan ni binatiani keleto na imbosa don bole binaka so su obo sekedi mai rewasa raki lupe kaitani salambamba family saru village lotoka e dola bina taltala kabentaru bagadengu mengena ni maniki na ngori resosia ngori tinga ngori metedirua keidi tabuki bole binaka tau kuni lenga fe ore nga mai esta wipi mengena ni mingani kina be esta wipi an bogini kwa semisoni sebakan rau warang tsuka mai no luai arara ni tasiri Mr. Kai Sami ke momo tiko ronga nakwa na talnoa merani tibanga dolbina mengena ni mingani kina na yan rambongi tiko ngor mai Thames Hospital ngor mai ni Islandi diele boleh bina ni mitungeni ngori bikemdo in rasa ala tamaya mbole binaka mena ni mani kira bi momo kumi batake ya ni maria ba mbinga bi tabulem ni junior ki nakaulebu nabu ki di tabu ki mbole binaka megen ni mani kira ngor Queensland Australia zakata mbole binaka megen ni mani kira bi tamai loata tamai kesa okay ya tamai uto mai tamabu koro tux bon ramo baby mixunga na tamai city elo toka tai noa mike o lix k choka to sana ni mital tunga ni na wasini ngone binango koni sa bata mo sartunga no kome sa uchu saranga nila ini nge kinto talako ni rto sa nindo rado yetal tunga morto meno muira ya orto ge baso urita ke morto na morto bata ke mebongo mortura ni buno lebongo nge kinto talanga na turanga ni buno lebu na kinto talata kana ka arto taka mo turanga mai na muira sa yetal tino ko me katubuti ni ndo na mata vinde ndo bakilebo wabra kira bali berto be puno le buena bu kinta dala endu ya do tu berto vamos dal tane gori be beth voluntary bole beraka mai Vomo Street elo toka se Vomo Street elo toka we tabuso dedi mena o kikorio ke vani yoana sala yeli bole beraka isa mai zombati ena bu nam do se mo mai Mary Katrina bole beraka tau bina bale buna ya kemdu italo mi me uno le busaranga Luciana Ranuinui to bole bina lin lotu EOG na ko friendly lo toka wase na mangua wana ni bina tene be kemdu na bongi bina ni kwa ya sana mai ya dapat toka kena nanda ya wongo ni boti ndana kama ya virongo ditale na mbongi ni singa bokelulu era bu no program beto ko boti bobena kena gori ve punjo celebrating 90 years na bu no beto ko ni bobena tal tani gori farasiko salan raw bobena ka welcome bay road nga gor men Islandi ben nimti ngai na koro o na ruku ni mbua mai na mosi bombinga kita bu bale na roko mode ni miloti ratundi na megera ni ngani kena tibini nandronga anda 14 ne rekemba tinga mai tangange bombinga be sia ta kekele to wa ni bina tal tunga ni be kemni na mbogi ni ndai Zaba to kena nanda ya wango ngende ke mai bistari teltiko ena kabi